Iterambere ry'ikoranabuhanga rigaragazwa nk'iryakoroshya ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu muryango w'ubukungu w'ibihugu byo mu burasirazuba n'amajyepfo ya Afurika COMESA. Icyakora ngo imbogamizi ihari ni uko bimwe mu bihugu bigize uyu muryango bikigenda bigura intege mu kwimakaza ikoranabuhanga muri serivisi zitandukanye. Leonard Chitundu akora ishami ry'ikoranabuhanga mu isakazamakuru muri COMESA. Of course, penetration of services is not as we want. Ikoranabuhanga muri serivisi ntabwo biraba uko tubishaka. Interinete ntiragera kuri benshi nk'uko mu bindi bice by'isi bimeze, n'ibikorwa remezo ntibiraba 100%. Ibyo nibyo byuho dushaka kuziba. Icyuho mu bikorwa remezo, icyuho mu kubona interinete no kugabanya igiciro cyayo. The gap in infrastructure, the gap in internet access. And also, of course, to reduce the prices. U Rwanda ni kimwe mu bihugu biri mu muryango w'ubukungu wa COMESA, kandi rugaragaza ko ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'ibihugu by'uyu muryango bwatera imbere ibihugu byose byimakaje ikoranabuhanga. Angelo Simunezero ni umukozi muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation. Services za leta kuri ubu ngubu zimaze kugera ku ikoranabuhanga zigeze kuri 80%. Mu bintu bya mbere ikoranabuhanga rigomba kwenebolinga cyangwa se gufasha harimo ubucuruzi butagira imipaka. So kuri ubu ngubu umucuruzi wo mu kindi gihugu ashaka gukira ibintu ku mbuga nkabibona nkashaka kubigura, ariko bwa buryo bwo kugira ngo duhuze imiyoboro mbe namwishyura abe yanyohereza ibintu, habe harimo cya cyizere, habe harimo uburyo ibigo byo muri ibyo bihugu bitandukanye byaba bishinzwe ikoranabuhanga, byaba bishinzwe ubucuruzi bikorana kugira ngo twenshuringe ko umuntu waguze ikintu cyiza kikamugeraho, habaramutse harimo ikibazo tumenye ko dukurikirana uwagitanze. So ibyo ni ibintu bimwe biri kuganirwaho kandi ibihugu byinshi bifitemo interest. Kuri ubu abahanga mu ikoranabuhanga baturutse mu bihugu bigize umuryango w'ubukungu wa COMESA bari mu Rwanda bigira hamwe uko ikoranabuhanga ryakwimakazwa muri serivisi zose z'uyu muryango. Daniel Hakizimana, Flash TV.